nikakuya kana ni saa ile sia kwa achana ndateka miongwele pala yuti unena twethi watu ikwati yani ana wakili wito Anthony Nyingi matuko maingi tutele kwithi wanake nono tutabya ethi tweba nundu wenenisi ubisi wake no ubisi wando na nundu ni wethi waitonelela mwithikisha kwa yaka akatunengelelio maundweli atatu utona kwithi wa utamesi kisheria mama siata wakili ni mubea Dia sia wa mukanesa. Na mukanesa twingi. Ithi twa mukanesa. Na ni karibu sana mitamboni ya Kamemeka ene. Ni mubea muno. Matuko maingi te kwa itete igwa tete umizi muno. Ni we akwingi va kana. Ni we na skele buga kwenda thio ko mbingi ukethea. Ni sia thukie sen mediro maibengi soneyo. Na indi na mama kwani maingi bawe saidi ya yuma saani tasu yimbidi wethi ewe kwani ne thebanu asanti wakili ouonthe no seo kwa ngai ouonthe no tanu ne kwethi wani kusonja nthi itu ya Kenya na mbe wakili ni karibu sana o ingi nthini wa kilungu kitu cha sila wakati muthanani wa umuntu nundu niwe mutaalamu wa miao wenda ati sise chao na chao chambe kanambe usamanyo nikethie mwithukisia wonthe balawi na ndimo thochengi kilungu ni kitu cha sila wakati muthenani wa umonthio tinda tinene ya akisia mundu kukwata title ya kitheka itina wa aminotho kana amina kwipatho wala mewenete wonthe akia kukwata title deed itina wa ethi wa kitheka cha kwa nina thowa akia kukwata title deed Undolonge tikwenda tinguzia ni undu siana siatiwa na simo itona kwika okethea kila kana nikakwata sehemu yako ya mali la thietwe tasio kitheka kokubeno mundi utinda tindili muno na itheka asanti ni ase yutabika ba wanya wa itheka ni seba uno bonzuma yimbele wisa kwithia niti sianiwe tia tatu na beo mu kwenda Jose John the angitita wise kana ni masiani we wakili ba uno kwethe wa wito papanwelea tuyambilelia na chao aki ya mudhoa kunengwa title deed no tambilelia twambilelia ba wakili utotwaje mwe kwaje mwe udhonya wa itheka kindu chambe ni withia wina kila tiketa agreement la inda the late undu mudhoana ni size we anata wakita kila mundu ona nitho we anata ukaipona ata na itina wakwevana mundu akakwata title ata ne kwethia wa mathina ma itina wa mundu kweva tho wa wonthe wa undu megwe ni tekethekani ukethia mundu lokumutea de kwenda kumunisia title deed na ndwethi itumila maybe okonengane ti tumisi kweleka maybe no ngulu kana no kipodia kana kwenda ate kuelewa mundu aminotho wa title pe process aminotho wa kitheka pe process ila nikaonikenda akwate title ila timita transfer ni enda ilihusisha mundu utekitheka na uthowie pe forms iprepare ni mawakili iso sia kwika transfer negenda sia mino prepare ni wakili ikatoa katika lance pe na consent linda linengano kana ilito nengana ni mundu utekitheka etikelete title ilawe wepunzwe pa umengire ne sikito ya mundu la uthogie kitheka ni kwithia andu ingi otondo ni nawe eta amukethia maikwenda ange maybe miona tho mana teno ta munini lakini uwe tha wimata kila chapata ni kanondu munegwe nite niwe wikiwe ethe munegwe nite ngilimana nana niwe ngilimana nana kwa unona kundolete kwambio thiucha na kusumbua mundu ono tho yekitheka ni wailuka musaini ya forms isu akathia kabindwa kitheka akwata title ila kwethe wana delays kana mathina ma mundu na ndekitheka okethia maybe ndekwenda
kusign kana kunenga na consent with ya konzi itono tomyo kotini akalasimithio aka sign kana ela ndio lasimithio sign koti ikanenga maofisa mo ukumo sign form sila sele to sign maofisa makoti makanengwa ni koti mwana wa masaini kwa niaba ya uye unaleile uye unaleile okay aune wekika nikendo kende ya mundu tho wi akitheka ni wakwata ownership legal ownership ila inda through title ya kona nyanyo mwene kitheka aya iba anota basomo kindu kabindani kala wina thina wende na kuthoa kitheka pengine ne babika pandu bakwisa kumya title deed umesia mundu la wa muteye kitheka na indi baibika thina utisa kwithia pena thina wi bandu tito kwenda ni wewa kana kwina sheria ito na kulasimithio tenda no te kwenda nundu ni pethigwe na agreement nikenda wisa kwithia ni wa lasimithwa usaini mathangwa la wailita kusaini nikenda wisa kwithia uye ni waume wa title ndidi kuona nyakana ni we ownership wa ekolomu wa muteye kaile ila wa muteye kana nusweka ila wa muteye mwithikise sa ile ndataka miongole na nana kilungu ni sila wakati twina wakili witoba ando nyinge kiokone cha muthanani wa umonde wakili be undungi utona kuongelanga leko nisu ndulonge tona kuongelela ni andu alama thawa kitheka matewe ni andu alama tene kitheka alajima tene ata alama tene kwa loke vyao ukevya mwene kitheka no netwe we na to kwa kube yuta ito ndidi lamba andike mwene ndetha mwene ndetha kitheka yuki laki utewa mwene no netwe yes ethani wa tewe kitheka na either kwa bahati nduku mundu lo te ya ehetwa atambite ku sign ya forms sia transfer no sale ukaiwana na family yandwa matiwa makambia process ya succession okay nikenda makwata ma administrators maka sign ya on behalf ya mundu kuneti wonote kitheka wakili kwa kangukulia kulia ingi nundu ninona hapa ilika kindu kibwa hata kibindu umundi wakili ni wande ya kitheka na wande ya kitheka ni wande ya ekomwe na nditwabika katika process ya quick succession yes kitheka chuni transfer ya kuma kwa kuchuke kwakwa ya nundu ni sibenga lama teno ya kusikata kiku kisa kubinduka kwisa kutwikana kana indi you officially kitheka chune cha binduka chuke kwakwa yo ngalamesu ya ile kwanwa no kana ya ile ula wailita kuungamia ngalamesu no ni patengemea sindu mbingi kindo chambe petengemea katika agreement mwiwa ni teno loka ungamia okay mukenda batu ikie mudho ni wako ungamia walita kuungamia lakini bagenda batu issue yusi itanena niwe itaiwa netwe wethia andu amate kitheka nundu ni mome na jukumu ya quick succession ni mama ilete kuungamia ngalamela ikutumika succession inyekwa yes nundu kigukila kiusikatwa teacher mudho kana teacher side ya mudho teacher side ya andu ala manate sa yes nikenda makone process yeno ya kuta ithela haya ni ase yiba uni twathewa peo bandu bamwitipita sia katika uandikano ugethia bautita ti kuweta yo ibindani ya kwika transfer woloka aketa ngalamenu no yibo uno bandu bangi nabo bebata bakwithia ni basiwa ngalekone sionthe wakili ngalekone isu ni twamina kapo nikilaka ngete kwenda atinguze ne kana no kalani nawe taka ila kitheka chatewa ni mundu lote na title eka te yuta elesia undu pekawa ulawa ata na to transfer tanekwa ila kitheka chatewa ni mundu lote na title no seo we mudho ukakisha kana succession nilikitwe kana uranamba kwa mbesa ukakisha na nikwekwa
nundu ya makwekwa wethea ukaikotini ni asia mbesa siaku nundu kimwe ya wethea kindu ki utewe ni mundu lotewe utewe kimapitio utewe kimapitio kwa uno siyo ni ketaka ukwenda tho utanamba kwandika na agreement ya kanena tho etha ene timo meuta ukashi succession ni yako ona no mwiwene ukama facilitate is succession mbe wako iba nikenda mamine succession makwata uhuru wota kimwea ene ukama mine ya balance kana mukumanya balance kama hivyo sio yete itho wa gitumbo gethia chokitheka kilangu itu wabaya siana ila siumbite ya kitheka kiandikitwe ethene wetiwe na makwatwa nikapata ka school fees ni makwatwa nikapata kowe uko amituki muno pio tikabula kaeka kamwiba kitheka na kiandikitwe ithe wone wetiwe utithi apenda ka competition kakula kaeka kamwe yuko betha ame makosa manene muno pio kuthowa kitheka ula wandikitwe taito ndidine etiwe wewe ni makosa no munga kwata kusanisia na mwithiko kotini wewe maybe pena thina wa ukwate kitheka kana ukwate mbesa kwa uno sewa andu amena pata umasukumete muno na wali ukakitwa makobethia imbesa kumathowe ukele wakitwa makobethia mbesa na wimasukuma maeka succession o wisi kana mbesa imoko umania kithekani etino ameka succession we mundu kuthowana wikikati no succession yo succession yene teguye binda yanata succession ikwa miku masantatu kwambata title ndidi etuma okay succession ile kwa nikenda kwa tekana administrator pa kwa tekana administrator masign sinu sia kunya title nikenda kwa tekana ndi tino masign nyeithandatu kwambata we aya saa ile ba ndateka miongo 3 na ina sia kwa ja kwa kili ba kwa yakatu elezie sindu imwe baate ikunana kibindu muno pio tikuna kikamba kila wewe akikamba jana gutana itona kuisa kutulicha muisioni umetie mbesa sia kumbinge ukaze mali ya kuya dhamana lakini nundu nukwe kila wakili ukutuelesya pala ndi na bindukia yabika wethi epukanie na muisio siweze kwithia kwa kukethe wa kwikusio kindu kila kingi wakili twethi watu yasia kana tuingusia yuluwa wanya wa mali isiana kwa na mali ethi wa musei wondevo tutwaevo yu ila mwene kitaka wethi watevo na na family na na family maybe kwa bahati ndogo ndi andikite will wethi andu alamatiwa mali limeka kindu tiketa intestate succession nikenda makwata uhuru kana utoni wa kudili na property kana wa kutumia sindu ila matiewa kwanzia la yonde mekwamwa mateo sio pia andu wethi ya family maybe lina siana itano na lina siana itano tino wasimero mwa pe mwana omwe wambe ya kwa makitheka kwasia ninye yungunena andu ba asiei kiteanwa kana mara asima kwa mambiyo na yulu wakitheka nau paiwandu mwandike andu alangi mayata kwa matisi waiwe weka na ndwethi ana wewe weka nwali kopi ni andu alangi na kitheka kini kitu tisianiwe toka ni toke zela ya itona kwa kanetonya otumika ukendea kila mundu wonde wa family sinu wakwata haki bado nino ya succession ni kusikata kiguo kasi menu nikenda kwa siape ondu wethiwe akwate uhuru wakwika maybe undu suwethiwe kana ondu menguiwa nae nanyo ena alangi masiani iwe nikenda either mewe na maybe kitheka mane equally either mewe na either omwe wa sobea musimu no akwaro cia onenange meku paimundo patena will bandike itina wasi kwetwa walite kwa sa title yeweka matewanite na paimundo
walete kwambia kundictate undu andu alange mekwika minyonde mwithia mwiko kwa withia ethesha mwalito kwata thia nene ateo mwigwanite undungi ni withia wakili tabika baya ukethia pea mwime utumia kithui na bina wa mwe akaze ninya mwana ola muku na nina ile kukwata shia nene kwanza yuni nambe kutwililwa bana nambe kutwilweka ile nyimu katiwa mutiana kila kingi kikutiala na ithio ndene tusianiwe kano angini tuonete mundu atenda kuosa chomthe akabata angi masianiwe yanziela nzio ya uwa abatwa aile kwika akakulia aki ya kitaka cha ngundu chethe wake nitanyeba wakili ziela litakwatiwa tete kuosa ni amabanga tete kuumangana nundu noni sibelite kwithi wapenzi akimia paile kwikwata ziela litakwatiwa kindu chambe ni kosa balwa kwa anene maito masilikali alatemeta ama chief yes kwandikia balwa ku-introduce yete to katika beneficiaries ma ulono unamuti ndani musimenyu netina wao ende uithi kwa wakili ikuwa ni faisima palwa langi kana sindu lengi kwenda henda nikenda okonia process ya succession okonia process ya succession peste njepika muita wako tini moele sikane mwiwe ni kane mwitikila nile undu mukwana mali eno monatiriwe nasi emenyo bubudi ni babo ka wele ne lasima mwane either mwanene kana undu mukwenda pate umwe ukulasimithia alangi aya yitu eba wakili nono nezi mundu ne mundu na mundu ume ni wenda kwonyo longi ni mundu ume yutabika bute kalea kwiwana ukethia nitabika bu na nitisianiwe nina kulagine kotisa kuthengiania tetenda kwiwana undu andu mekala nthi makazi aya katwano ngithaka kionesa o kila mundu ukethia tetenda kuthengiania tetenda kwiwana yina babubeka wata papi kwa uwethia pe umwe wene tomo muno wethia kotini ulikilila nthini ikaanisia mali eno itiiwe andu ala matiiwe meanene jina yetu oneka we mpaka ona yetu mpaka yetu oneka au mememoka oneka umememoka na bado makenda pe mundu maybe wenda naso veawa ni aski ama nenti we mara namba kwiro wewe ayona kiyongula siabu ona ake akatwilo kwa uyu kababa tabigitwa baamukewa na tene muno wewe ni undefensible ngusanisyo mukamina nasyo mwemusi mutabigita kotini undu mwabika kotini la koti kumonenga ebinda mwigwana na mwili akwigwana wilia ni aleta kosa mweya na yapula undu inda uya elane kumwani mweyanene we aya mwithukisia ndisindi kana wine kulyo yaku pala wakili withia wabahaki elelo ni chuchu cha kutusungia makulyo asupe bandu bamuna mugie wethia wikibinduni wikithakani kiwati ni mwati wakithakana asimaku lakini wikala soko kithakani ndukikina na mwana mwenu mebandu sindu sia muthembani tosu yu wakili twinake baa na ni saa sia kukulya makulyo ni wewe aituelesya maundu eli atatu muno pio kwa kinthi ni kisheria undu wailita kwithi wa wikulya aki ya kithaka cha asimaku mwithukisia mitambo ni yakamemeka ene saa ili nateka miongwenda na mwisi akwa cha namba sia kwa sia simu sia kisebeni ni nabingwanga ethi wajinu utonda kwithi wanekulyo tukulie kulyo na pengine wakili wito ethi waino ndu utonda kuongela nitukwithi watu isioka kwake akabikie na kutongelela noti mwonza ile kenda thanta tukenda yeja noti mwonza ile kenda thanta tukenda tukewei nipo kwiwa wimo bineye kisheria nipo kwiwa wimo bineye yu wakili wito ba au bilukanie nwesibe bandu mundu bila waniko ka au bilukanie akuye babeka wona na bati kuona muthikise ndiathi wandiase namba sia kwa 7 ni noti mwonza ile kenda thanta tukenda woni wa mukamba low nam omugira nda kuena wakili twamukanesa na wakili ni wase na kwa ni museo kuli yakwa ni aje mwene ngithakani weti we na kitheka tatewa andu eli atatu ana ni ciana ciake
andu kipathukanio na ondegi lo manu kwenda title deed amate wani mamaile de gumya mbeza cia umanda title deed. Okay, haya wakili ithe yuti atatu baani twathoa kitheka kwa Irene na Irene wendevo ni twathoa kitheka cha Irene atevo wekelo mwele kwikuna kithuye binda yake ya bigaka ume wa title deed kana toile kume wa imwe ithionthe ni asie kulyo yibwagu kindu chambe petengemea undu agreement mwigonita netha mukenda mutanguzia issue isu ya undu mukakwata title wethe ya mundu la wina ngalama ya kuungamia undu title sikuma kana succession ikwikwa undu pe part ya succession na pe na part ya end transfer title yume wethe ya succession alama ikwika ni family no yatekitheka. Yes. Na mami na kwika mami na succession sio makwata mali administrator ende toka yuko transfer ni kenda title yume ama na thowi kilo munde yungamia ngalama ya title yume. Okay, kwa ube na process ile stage ya mbele progana process ya mbele ya succession ni kenda mali administrators makwatikane na makwatikane siku nitwe ni family no inatekitheka ende yuna mwatho maikuna ya kele ila ni kuungamia undu title sio kwatikana. Okay. Woni wa Mukamba, hello. Kaleli morning. Good morning, my brother from another mother. I like that, my friend. Aya, salama kwa Mukwata. Salama mvua mingi saidi. Asante tuke kulione. Ekangulie wakili. Peki nungandwa manya. Pea ndumana wana kizekana mekalaba kwa mutie. Na wedebe na controversy yuluwa mesainiwa ni chivu kani wasainiwa wakili. Niendo na nyai. Wenu usiasebe kasainiwa kizeka choni wakili kana chivu ni kana wizora kienini. Ona bohangi meta au mutumia wandua. Tugo. Anna suwena jikalmoka kikaloba kwa. Aya. Ni wayu wakili yu paune tuoka wethe ya po andwa mundu wita ngusi ma brother alama sianewe angine meta amutumia wandwa pe assistant chief pe chief na pe wakili you're the right channel cha kusaini wa muyo muitho wana kitheka pala pe uwe patenzi kaneba elotho wa kitheka pena andu masomete sinduna wale kwenda wenamo mundu wambe ni Savea ni wa kukamala kitheka ki akothimela mwibanite kaile akomake kaile palasi na undu siana akatia kia beacons akamana kwa kweli wathoweka ile Savea mundu longe wapata ni wakili wakili ni wa kuandika agreement na tena amba kuandika agreement pe sinotice ta kana pe kinotukita land search kana kitheka chuki belong to mwene to mundu okota niwenda ilete kuima ofisini ma lands akakwikia search nikaenda ikathimbitisha mundu okota niwe mwene mura namba kuiba na mbesa bado niwe wenda ailete ku prepare kana ailete ku kunia transfer itina wa mwatho ona o wakili usu okay kwa niendekethia mundu ondo kutho wakitheka kathengania na Savea na kathengania wakili we mulio mabinda maingi tweta ama chief maito gethia nineta chief ni wakuse andite wakithekana nini watu wandikia na stamp muli wake na we usube bandu tethasia kwesa umela makwani challenge chinda pombo kama kwani chief ana saineta onage chief enda ethi nani na gaila kwitha ethi nani nundu pe mweya wanengani we serikali kana maofisa maito lameta wa machief maelete kusaini bandu wote pe kusulo wana waitheka kwa unu sio edhani kila mundu kwende sobe ete wakili maandikana wakili yebo wakili usiweze kumutethesia pia kwika transfer yes ni igwa tatathewa mwithukisa na gwiye baanda to tisuma se kibinduni ndete kasiete jenine baane nthini wasila wakatiba inde ndito yu kaziwa baya kwizila kwaene woni wa Mukamba pole sana aya simu isu sie muno byo na inde ndiosa naona sie kalata sia tilika NFM alo
Kunya kalali ngada kabuzu mali ya Mungu ayembo kwa numa kuweni. Tichonjo. Kwa ngulinge wakili uchake. Kule mnike na jamono. Peke nduki uthina ciani chau. Iveka niki jana. Na uno wandikia wilu. Ilo kezo gwa tikati wa mana tujani. Mwana omwe? Mwana omwe. Na kidaka juki ngwenda ni mamezo wilu ya mudembo isa ine wanu. Aya wakili tutiba ithio ndeti ata tutisiane igwe nethe witu ndanandikie wili ya cielo ciolo ketho atepo kithakani chagu angitithiba pakulwa yesa ine ya wanu. Wili ni document yandika wa kiemwe ya mundu yite undu kwenda peikwa ilokenda atepo mundu withia we mwene binafsi no kwithiandika ya wili agetongosi kasaini lakini nzela nitona kuandika mundu lokwe ondo kwenda kuandika wili nzeo dikwa wakili dikwa wikwa wakili muna ndu onde mawakili thia no masomere lakini no ya kuandikia bunomba nye yumbe nende yandikia na ndisaini no will atio DSC kana ndishwa kana ne kwenda immediate criteria kila kindi ya kiseti yetu kana ziyala linda inengani to ndu will yaleta kuandikwa nyeno nisikate will ye the wakwa waandikie asesio loketha atebo kithaka kiketha kichambratho omwitisianigwe nyeno ni thikotine nga challenge will yesu na ndithukeka ila ile akuoka twandikite will na wendhote kuyaniwa nundu will no yandikitwe without no challenge will yesu petengemea kindu chambe kana ni yandikitwe kwa nundu mia ya will yandikwa kwa kube watu yethe wa mutumia ni wabika buno kwiwa atenda kuandika will akaandikia kwa wakili no sio enda no kwenda will yake ka challenge we withia undu andikie tiwo unekwa ai kwa wakili andikiwe will with sure undu watia ya niguo ke kwa nundu waandikwa kwanzia la ileta inge me kuandikia ba unomba niwe sema mwana mwene fani monone maenda ama kathowe ya ithe kalubo na matikenga muse andika kana ninyoka antie kitaka sizu mu kuandikia bunomba ne wewe wakili ayaze no challenge ya wa nundu with ya maybe peumwe katika ala meotie wa mali eno na ilate metani ti influence kwa o kuandika will maybe no alikio monya ne we museo ni weze ndesie ni weze ndeisi we akanguta byemwa wezi wakili ule akuka ba ukethi atasio kakibinduni indi sende tota iwa ile kusikwata ba woni wa mukamba Evamba nyene ba unemere naye ni muvea unemere naye ni muvea iya ni muvea wiba weku kanziko mromo ti utathia bio bani na wakili kule yako kule yako ni yeye Zamba nitoka nitwathia na una na ne mundu munene na ngisa kwithi antukulo ilanene jana na jana jana nitikwenda kutie wagino yu ngisa kwithi antukulo jana jana na jana na raisi jana ni jamu de odu na ntukulo ni jana kama de odu ndio wewe jana na nene na kuvira jana jamu de odu na nitikwenda kwa wagino nota na kwatie kwani nota na kwatie kule yu wakili uka ukethia nyene ni ciana igwe ni naku na wewe na ciana ciaku na ciana ciaku ikeka ciana inge na yu chane jucha ciana isu inge cieba yende cieta wansukulu ibindani late yana kithaka cindi mandi utethia cienda ithite ciana igwe cia yitundu ya notethia momenda kwikwa line ni usu na bobu iliata petengemea malino ya nyono petengemea je anwanu ela mwena ni wokwanya pa imundu ula utanesia kanota monenge kintu oneka ciana ona ngina toi ngina kanisa sukulu ena uhuru wa kwa mali yake ndo kwenda ela mali no ya anwa
mwene atevo andu ala mena haki ya kwaniwe mali ni siana siambe sia mwene mali nikenda mundu atiwa atibanga no cia wake nikenda mundu atiwe nake ndaiya siana siake aya ni azeba wakili ni watu thesia mwithikisia munana wa makulyo ama tuke kwa mituki muno biwe ndatika isi tina athela wise kwithie kulyo yaku ni twaibikia NFM alo Igizamba nyene ba Nola kase wagyo gume gazo ikulyo yaku kase Nende na ronelela mitamboni nina wakili bandi ni wakilungu chasila wakati tiende na kukunekela mathina ama umana wana itheka bethi no muweze usungiwe wakili Ithi na umwi pole sana etu yani ndi watonelela na we atonelela tena kinandu simwezi yake tena kilopia woni wa mukamba Alo Kisamba. Petelo. Weze neta mwano. Ende mwano ai. Ijawende. Yo binde isiaba. Pambaiti na mwano we na obitawo juwo gini mwano. Ne tati na ne kwesa gua na gumutito wandei. Ano kukune zile mbuwe mwonga lukwe mwano ya anike mwano ki mundu mwano kumwe kwa lea gua. Mwano kwikundu kutembua mutito. Ai eno je mwano ibakanike bandu ya ibakanike uwe ya mwano ni dajito jitile ba. Ekule yaku mwano. Ekule ate. Mundu wogiate wajitaka. Ali akuni kwa mwano. Naje aikwata ni dena naje joka ingi aita. Asi? Na timu landai mumije. Wele kwa magumi wanikaneze ngumija kana ndebandu kwapia. Ne kulyo sio. Naturally akambatika akiu. Ukethia ni nathoa kitheka na ndimu miseta itondid. Na natho wakithaka kina tisonga songa nganga mwaka withela nundu nina maandiko nditumia maandiko nditeya wakili wakwa ba yu uwakuletia yu chekikesa kumwa no kunya title ni process yambi ya palapa na mwene title kumbado mwene ona chate wandwana masonga neti nowe ukesa kuma na title ukesa kuma nayo na no sio mundu ukutatumite agreement katika waandika nawo maka kusiwa nulawe na title ukethia epo ukethia epo nikendo kethia heawea nikinatewe mundu ngiko wilati ambia process ya kutransfer ka transfer ya ngania unatho wie kuma kwa ulana atenyeta nitwakwatia title deed ne yagu akili ni wandeya na kwa sio langwisa kuigwa ndienda kuta ulangwisa kuitha ndenda kuteya wembene wina title wa ile tha wipo no sio ta witness nundu withia ki mwia mundu la wina haki yota kitheka ninye nina title niwe wina title kwa lazima ninde ni for tipundeni nikenda withia sel agreement we ipia nundu mwia waite pauti otata theka woni wa mukamba alendi mwa mukara ta mukanesa meshak ndaina wali beno rere wina wo ni ngola siati you mwene githeka niwe mwene githeka ani ngwenda gota githeka chako na mwana akwa ndekwenda na ni nana ni na eduma atrai ni githeka kina mwana akwa la ni na gebuma ana makwala maguma tekwenda na niwe wandiki wa githeka githeka bicha kwa ningi ngura ningi dinya musi na ndira githeka yu nundu we mwana akwa kaleli ndu kwenda githeka lakini be nana mo ba ute ni githeka kila chako kwa mfano wite yapata mo na ningi sukumiro na etu ama watete usukumitwa ni etu alama aguyu mutegetheka na kwa ndi kwenda na gundu kwenda mwana ako yune nda wakili yangu atutamwebu bailya we wakili watu wete chenine mzee lakini tio wozu yake to kututenga example mzee azukumetwa ne etu make ategetheka no wizi zainge asene mezoli kana na etu ko nao mali inenga no lakini mwana zile atiwe bane yole akita wa yibuna pa baenda hata yupe na ndeto ko kube ila mundu ukutaketheka no wale to think consent ya andwala ma familia yake aima edha kipetikiebo wale to kwambia chuchambe
kiketekela aha ela besiana nacho ni siailete kwitekela tasie nitapetekela ithio ndetiana na betekela siana itatu na kamwene kalea na ni mundu muima petengemea kitumi cholea nicho kiva na kitumi cha kotaki kiva. Okay. Ukienda wote saa hospitali no kueleka na ukulenda unenga mbezo hospitali no kueleka aya ukienda wote saa netese ukilia wata ukangwa itina wachuma gimwe kadela ukabenwa ni usio kwa upenda paitengemea sindu mbinge atio kilani tono dhuthia oloko do gayu ko do sia wona bena ngusanesyo no sio kaiganacho nundu kika kusumbua makwani tina ni so tiko tine mono ukatumia mbesa mbinge beo ilo ato wakitheka. Okay. Aya pei kulia ya mwiso mwitu kisia pasa ile ndateka 58 NFM Malo. Hello Kizamba. Neba Usine mbemba mwene. Wiba agi unduani. Neba u. Nikweza gua. Aye magwino uwa kweko nene angova nini. Kethetha na ilanzo kanewa amwo yena bau ila yethe mboni. No batone kala gini neta uizia na gu nzamagendo na nuizia gizione. Ne wianzo kezu neta ya mwo aya bindukia ya tuika mundu. Ni gwende ya bindukie. Asi nakutahawa. Nakuyawa na ya potea. Mateka na isi kwate kulia yaku. Ni gwete kulia yako na nundu niwe kaneza u. Sa. Mwanye ngudi yue. Yomba wako ni wetiwe. Yomba wagu ni kuya nyagu umeta. Na atia mali ya lelwe na ningwenda wakili uzia yuma kwa tafadhali atunenge na mbesi yake. Ningu mukuli yethe batoneka. Nondu be mali atuikie ni kwanu. Na mbesi lazia account ni sia. Na imwana ni mbinge na jo weza ide ayu mbesa sia yapo. Usini wadhalelwa. Wakili ndoto yako ya mudia. Ndeto yako ya mudia ni kuishi yetu kisia chuma kiseo mwimuseo usure wathimo na ndimakolia mesiani na mausi alame na kimukinge utenamba kuthi kisamba mwandu galeo kulia wakili mwitu ena right ya kitheka kwa kulosia itwe aski wakili please ntisongia anisa nemwe the enaki tasiana ile nginundu ni mwana wa Musyosu haya niona mambe ya kuthaka na matubandi ziti tiela ba